nyuma y'uko tariki ya 17 Kamena hari hasinywa amasezerano y'amahoro ku ruhande rwa Iran ndetse na Amerika, aho ku ngingo ya 14 mu nyandiko yabasabaga guhagarara kw'intambara. Kuri uyu munsi wa none haje kubaho impinduka zidasanzwe. Amerika yongeye kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Ibi bibaye nyuma y'uko Perezida Donald Trump ashinjije Tehran kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, akavuga ko iki gihugu cyakoze ubusazi mu kwibasira ubwato butwara imizigo mu nzira y'amazi ya Hormuz. Ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati zizwi nka United States Central Command zatangaje ko zagabye ibitero ku bubiko bwa misile n'indege nto zitagira abapilote ndetse no ku birindiro bya radari byo ku nkengero z'inyanja za Iran. Amerika ivuga ko ibyo bitero byari igisubizo ku gitero cyagabwe ku bwato bw'ubucuruzi kwa kane, aho ubwato bwa MV Ever Lovely bwo muri Singapore bwibasiwe n'indege nto zitagira abapilote. Trump yavuze ko Iran yarashe nibura drone enye zigana kuri ubu bwato bwo bwari mu muhora wa Hormuz. Imwe ikaba yaragonze igice cyo hejuru cy'ubwo bwato, mu gihe izindi 3 zarashwe n'ingabo za Amerika. Yavuze ko ubwato bwabashije gukomeza kugenda, ariko ibyabaye ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bw'ubupfapfa. Iran yo yahakanye ko ariyo yarenze ku masezerano, ivuga ko ubwato bwibasiwe ko bwari bwakoresheje inzira itemewe mu kunyura muri Hormuz. Umutwe w'ingabo z'impinduramatwara za Iran washinjije Amerika kurenga ku masezerano, uvuga ko igitero cyawo cyagabwe ku nkengero za Iran cyateguwe ndetse kigashyirwa mu bikorwa. Ibindi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuvuga ari impamvu zitumvikana. Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance yavuze ko niba Iran ifite ikibazo ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, ishobora gufata telefoni ikabaza, ashimangira ko urugomo ruzasubizwa n'urundi rugomo. Ibi ngibi byose bibaye nyuma y'uko amasezerano y'amahoro yumvikanyweho hagati y'impande zombi, bikaba ku itariki ya 17 Kamena. Mu nyandiko y'ingingo ya 14 yabasabaga ko imirwano ihagarara. Iran ikemera korohereza amato y'ubucuruzi kunyura muri Hormuz nta yandi mafaranga aciwe mu gihe cy'iminsi 60. Tariki 23 z'ukwa kabiri muri mwaka 2026, intambara hagati ya Iran na Amerika yari irimbanije. Naho tariki 17 Kamena, isi yose yari yiteguye gusubiza umutima mu gitereko nyuma y'uko intumwa za Amerika n'iza Iran zicaye ku meza amwe mu biganiro bigamije kugarura ituze n'amahoro hagati y'ibi bihugu. Igisubizo kikaba cyarabonetse mu nyandiko kiri mu ngingo ya 14. Mu ngingo yayo ya 14 yavugaga ishingiro ryo guhagarika imirwano burundu no guha amahwemo amato y'ubucuruzi anyura mu muhora wa Hormuz mu gihe cy'iminsi 60. Nyuma y'iminsi mike cyane itaragera, rya joro ry'amahoro ryahindutse umwijima w'icuraburindi. Uyu munsi ayo masezerano bisa neza nkaho yateshejwe agaciro. Intambara yasubiye Rudubi. I Washington na Tehran intwaro zongeye kuvugishwa. Trump mu magambo arimo umujinya ati, Tehran has made a foolish mistake. They violated the ceasefire and we will not stand by and watch. Ati mu by'ukuri Tehran yakoze amakosa akomeye, yarenze ku mategeko y'ihagarikwa ry'intambara. Rero natwe ntabwo turahagarara ngo turebere. Mu mazi magari ya Hormuz, inzira inyuramo hafi 1/3 cy'ibitoro byose bikoreshwa ku isi, ubwato bw'ubucuruzi bwa Singapore bwitwa MV Ever Lovely bwari bwafashe inzira y'amazi bushaka kunyura muri uyu muhora, ariko mu kirere cyo hejuru y'uwo muhora harimo igisitaza. Drone enye za Iran zose zerekeje kuri ubwo bwato. Ingabo za Amerika zishinzwe akarere k'uburasirazuba bwo hagati zagerageje guhagarika ayo makuba. Zarashe drone 3 zirazihagarika, ariko imwe ibasha gupfumura igice cyo hejuru cy'ubwo bwato bwaturukaga mu gihugu cya Singapore. No ku bwato bwabashije gukomeza urugendo, amasezerano ku itariki ya 17 Kamena yo ntiyabashije kurokoka icyo gitero. Pentagon yahise ifata umwanzuro ukomeye. Mu masaha yakurikiyeho, indege z'intambara za Amerika zagabye ibitero bikomeye ku nkombe za Iran. Ububiko bwa misile, ibirindiro by'indege zitagira abapilote ndetse n'ububiko bwa za radari bya Iran byaratwitse bihinduka umuyonga. Umutwe w'ingabo z'impinduramatwara za Iran uzwi nka Islamic Revolution Guard Corps ntiwatinze gusohora itangazo. Ku bwabo, igitero cya Amerika nicyo cyarenze ku masezerano. Iran ivuga ko ubwato bwa Singapore bwanyuze mu nzira itemewe n'amategeko, bityo rero ko ari ukurinda ubusugire bw'amazi yabo. Islamic Revolution Guard Corps yahise itangaza ko nayo yarashe ibirindiro bya gisirikare bya Amerika mu karere. Muri aka kanya, intambara ntikiri iy'amagambo gusa, ahubwo yahindutse ihora ku rindi. Aya ni amagambo avuzwe na Minisitiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance. If Iran had an issue with the agreement, they could have picked up the phone and asked, the violence will be met with violence. Ugereranyije mu Kinyarwanda amagambo ashatse gusobanura gutya: niba Iran ifite ikibazo ku masezerano, yari gufata telefoni ikabaza, urugomo ruzasubizwa n'urundi rugomo. Ibi bishatse kuvuga ko telefone za diplomasi zafunzwe, hasigaye guhangana kw'imbunda ndetse n'amabombe. Iyo usubije amaso inyuma, utekereza ku ngingo ya 14 y'amasezerano ku itariki ya 17 Kamena, wibaza niba basinye baratekerezaga ku kaga k'isi. Iran yari yemeye korohereza amato y'ubucuruzi kunyura mu muhora wa Hormuz nta kibazo cyangwa indi nkomyi mu gihe cy'iminsi 60 gusa. None hadashize n'iminsi 10, amazi yongeye guhinduka amaraso n'umuriro.
Abasesenguzi mu by'ubukungu n'intambara mpuzamahanga baravuga ko iri rasana rishobora guhagarika ingendo z'amato ndetse ko igiciro cy'ibitoro gishobora kuzamuka mu buryo butigeze bubaho kandi ko isi yose igiye kugerwaho n'ingaruka zo kugushyamirana kw'ibihangange bibiri. Kuri uyu munsi icyizere cy'amahoro cyasenyutse. Amasezerano y'amahoro yari ashingiye ku mpapuro ubu ngubu yabaye umuriro mu mazi ya Hormuz. Yitwari kumwe nitwa Min Leonce. Niba wakunze ibyo dukora ntugende akanze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu byo tubategurira bya buri munsi. Mbifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana ihoraho.